indege y'ikigo cy'u Rwanda gitwara abantu mu ndege Rwanda Air yanyereye irenga umuhanda igihe yari imaze kururuka kubera imvura nyinshi yagwaga ku kibuga mpuzamahanga cya Entebbe muri Uganda. Abari bayirimo bose bashoboye kuyivamo amahoro. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye n'umunyamakuru wacu i Kampala Ignatius Bahizi. Rero ikigo gishinzwe indege cya Uganda Civil Aviation Authority kaba cyavuze ko ibyo bintu bisa nk'impanuka byatewe n'ikirere cyari kitameze neza kubera imvura, ariko abantu bari muri iyo ndege bose bavuyemo amahoro. Ubwo rero nakwibutsa ko ikibuga cy'indege cya Entebbe ubona kiri ku ruhande rw'amazi mu kiyaga cya Lake Victoria, aho rero hahora igihu cyinshi n'imvura igihe kiriyongera. Icyo gihe cyatumye ikirere kidasa neza, nicyo cyatumye indege iva ku muhanda imaze kururuka nk'uko byasobanuwe n'ikigo gishinzwe indege hano. None se abari muri iyo ndege bitaweho gute? Hari amakipe y'abatabazi ahari abahumuriza, mbese barakomeza urugendo rwabo bate? Twabonye amafoto ava ku kibuga cy'indege yerekana abakozi bo ku kibuga batabara n'abantu bose babakura mu ndege, kandi ukuntu nyine ikigo kimaze kubitangaza abantu bose bari bayirimo bavuyemo amahoro, ariko ntabwo batumenyesha abantu aho baganaga niba bagarukiraga muri Uganda, ariko icyo tuzi ni uko abantu bose bavuyemo amahoro ari nta n'uwakomeretse. Ikigo cya Uganda nk'uko bivuga nacyo kiravuga ko indege nto arizo zonyine zemerewe kugwa ku kibuga cya Entebbe kubera iyo mpanuka yabaye. Ikibuga kizongera gukora ku buryo bwuzuye ryari? Ntabwo bari baratangaza igihe uburyo bwuzuye icyo kibuga kizongera gukoramo, ariko ndibaza ko ari mu gihe gito. Ariko hari abantu bahoze mvugana nabo bari ku kibuga cy'indege bari bagiye gufata izindi ndege bajya mu zindi ngendo, bakora izindi ngendo, bamaze kumbwira ko bamaze amasaha 2 bategereje badahaguruka, indege zabo zidahaguruka. Bivuze ko iyo ndege ikiri mu muhanda, ngo n'umuhanda w'indege nini zicamo niwo wafunzwe kubera iyo mpanuka, ariko indi mihanda y'indege ntonto ku ruhande yo irimo gukora, niyo indege ntoya nizo zirimo gushobora kugenda. Indege nini ubu ntabwo zari zaba guhaguruka. Hari izindi mpanuka zabe nako kageni zabereye aho ku kibuga cya Entebbe zizwi? Nta mpanuka navukibuka cyangwa navuga ziherutse kuba mu minsi myaka ya hafi, ariko nkuko natangiye mbisobanura hano ku kibuga cy'indege cya Entebbe ni ahantu hahora hari igihu kenshi. Iyo hari ikirere kitameze neza, indege iyo zije rimwe bazisubiza inyuma zikabanza zigategereza, zimwe ndetse hari igihe zisubira muri Kenya zitegereje kugira ngo ikirere kibe neza zigaruke. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala, ndagushimye cyane kandi ugire umunsi mwiza. Murakoze cyane namwe bwana Benuza. Ikigo cy'u Rwanda gitwara abantu mu ndege Rwanda Air mu itangazo cyashyize ku rubuga rwa Twitter cyemeje ko abari bari muri iyo ndege ifite nomero WB 464 bose bavuyemo nta ukomeretse. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rwakomeje kumva abatangabuhamya mu rubanza rwa bwana Wenceslas Twagirayezu. Mu iburanisha ryo kuri wa gatatu, umucamanza yumvise abatangabuhamya baturutse i Kongo bamushinjura n'undi umwe warusigaye mu bamushinja. Ku Gisenyi ni inkuru tubaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa uhari. Bwana Lukando Manu ni umwe mu batangabuhamya babiri b'abanyekongo bashinjuye kuri uyu wa gatatu bwana Wenceslas Twagirayezu ku byaha bya jenoside aburana n'ubushinjacyaha. Manu yabwiye urukiko ko yatangiye kumenyana n'uregwa kuva mu mwaka w'1992. Manu yavuze ko yari kumwe na Twagirayezu i Kanyanja muri Kongo mu minsi 3 nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana wategekaga u Rwanda. Uyu nawo ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwamuhasi ibibazo byerekeranye n'inyandiko yo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu 2018 yashyizweho imikono n'abavuga butumwa b'itorero ry'ababatista bo muri Kongo. Iyo nyandiko igira umwere Twagirayezu ku byaha aregwa. Umutangabuhamya umushinjura yavuze ko umusaza witwa Stanislas kugeza ubu utakiriho ari we wayimushyikirije amusaba kuyishyiraho umukono. Kuri urwo rutonde rw'iyo nyandiko Manu ari ku mwanya wa 4. Yasobanuye ko akimara kumenya ibiyikubiyemo yemeye kuyisinya kuko indege ya Habyarimana yahanutse ari kumwe na Twagirayezu.
Tugumye kuri iyo nyandiko, umushinjacyaha yabajije Manu impamvu yemeje ko Twagirayezu ari mubyara we. Yasubije ko mu muco w'abanyekongo bishingiye ku bucuti baba bafitanye bashobora kwitana babyara. Yashimangiye ko nta masano afitanye n'uregwa. Ubushinjacyaha bwamubajije niba uko bitana babyara na bakuru babo bishingiye ku muco bishobora no kwandikwa mu nyandiko zizakoreshwa mu butegetsi. Umutangabuhamya yavuze ko ibyo biguma hagati yabo byo gutebya. Yemeje ko ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 1994 Twagirayezu yavuye i Kanyanja asubira mu Rwanda banje kumusezeraho kandi ko nta wundi muntu wamuherekeje. Umutangabuhamya w'ubushinjacyaha wemera ko yari umwicanyi ruharwa Etienne Gasenge yongeye kugaruka arangiza ubuhamya bwe. Ifoto ya Twagirayezu yagejeje ku rukiko mu iburanisha riheruka nk'ikimenyetso yongeye gukurura impaka. Iyo avuga kuri Twagirayezu agaragariza urukiko ko amuzi bidashidikanywaho, nyamara uregwa agatsemba ko bataziranye. Yavuze ko kuva mu kwezi kwa 1994 haribwo yaherukanaga na Twagirayezu imbona nkubone. Yasobanuye ko mu 2013 umuryango w'uregwa ukimara kumenya ko yafatiwe muri Denmark uwitwa Pasteur Theophile Kaberuka yegereye wemera ko ari umwicanyi ruharwa amusaba kuzashinjura muri umunawe. Yemeza ko uwo Kaberuka ari we wamuhaye iyo foto ngo azashinjura umuntu azi. Gasenge yavuze ko nyuma wamuhaye ifoto yashatse ko yayimusubiza arabyanga kuko yumvaga izakoreshwa nk'ikimenyetso mu nkiko agaragaza ukuri ku byabaye ku Rwanda. Nimvugo yarakaje bikomeye Twagirayezu ahita yaka ijambo. Yikomye umutangabuhamya ko ibyo ari kuvuga agamije kubeshya mu rukiko. Ayavuze ko kugeza ubu ari we mukuru usigaye mu muryango wa se na nyina, asaba Gasenge gutanga ubuhamya yirinda kumukomeretsa. Mu bushinjacyaha bw'u Rwanda, Gasenge yasobanuye ko iyo foto ya Twagirayezu yari ayisanganywe. Imbere y'umucamanza yavuze ko yari yanze kuvuga inkomoko yayo, yanga ko uwayimuhaye byamugiraho ingaruka. Kuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwaramubajije ku ruhare rwa Twagirayezu muri 1994 agasubiza ko baherukana muri 1992, yagera mu rukiko agahindura imvugo. Gasenge yasubije umunyamategeko Brice Bikotwa ko icy'ingenzi ari ibyo avugira mu rukiko. Yavuze ko byinshi mu bikubiye mu nyandiko ze atanabyibuka bitewe n'igihe gishize azikoreshejwe. Yakunze gutanga ubuhamya bwe atumbereye uruhande rw'uregwa. Yavuze ko mu gitero cyo kwa Gacamena uwitwa Bunani yafashe umututsi kaza mu cibere arinagira imbwa kandi Twagirayezu arebera. Yavuze ko uregwa yagombye kubasobanura icyo yakoraga kuri iyo bariyeri. Yemeje ko uregwa yari afite imbunda ya R4. Yagize ati ndamuzi cyane wenda ashobora kuba atanyibuka nubwo nafunzwe sinakwibagirwa ibyabaye. Umunyamategeko Bikotwa yasabye umutangabuhamya kwemera ko inyandiko yitakubiyemo ukuri. Yavuze ko ibumbatiye ukwivuguruza. Urukiko rwamwibukije ko ari rwo kuzabisuzuma rukazabifataho umwanzuro. Gasenge wakunze kurangwa n'imvugo yatumaga batari bake bibagora guhisha amenyo mu cyumba cy'urukiko. Yavuze ko kuba Twagirayezu ahakana ko bataziranye umutangabuhamya wamuzi kuruta nuko yiyizi. Aturetse ko yageze mu mahanga kanyirengageza adashaka gusobanura ibyabaye mu Rwanda ndamuzi. Yongeye hatubunge mubonye imbona nkubone agize amahirwe ari kumwe n'umunyamategeko. Iyo haza undi nazi sinari guhagarara hano ngo mvuge ngo ndamuzi. Yabwiye umwunganizi w'uregwa ko ibibazo mubaza yagombye kuba bibaza Twagirayezu. Ati niba koko atari umwicanyi yaraje gukora iki kuri iyo bariyeri yo kwa Gacamena, ibyo wagombye kuba bimubaza. Ati kuki mushaka ko musubiriza kandi ahibereye? Kugeza ubu urukiko rumaze kumva batangabuhamya 9 bashinja n'abandi 8 bashinjura. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa 4. Bagira ubusajwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eric bagira ubusa urakoze. Reka tunyaruke noneho mu Burundi aho leta yatangije gahunda yo kuvura no gukingira indwara ishobora gutera ubuhumyi yitwa urukushi mu Kirundi. Iyo ndwara ibangamiye abantu bo mu ntara 6 z'igihugu. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko abantu barenga miliyoni 1 n'igice bazahabwa urwo rukingo kugira ngo iyo ndwara iranduranwe n'imizi. Inkuru irambuye na Pierre Cave niyo nkuru. Ingwara y'urukushi izwi nko kwiyagaza cyane ku ruhu ikunze gufata abantu bakuze nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS ribisigura. Iyo ngwara iterwa n'umugera witwa Onchocerca volviris kandi irandukira. Mu Burundi iyo ngwara yibonekeza mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Makamba n'igice ca Bururi nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwabitangaje. Aho ni naho hategekanijwe kubera isekeza ryo gucandaga no gutanga imiti ikingira iyo ngwara ishobora no gutera uruhumyi canke ubumuga mu gihe uyigwaye ativuje hakiri kare. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, muganga Victor Bucumi atwara umugambi wo kugwanya ingwara zititaweho les maladies tropicales négligées mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yahamagariye abanyagihugu kwitabira iryo sekeza rizomara indwi zibiri muri zo ntara 6 zibangamiwe n'urukushi kurusha izindi. Hategekanijwe gisekeza cyo gutanga umuti uvura ingwara y'urukushi mu burere 12
bugize intara 6 habonetsemo abantu bafite ibimenyetso by'iyo ndwara. Twagomba guhamagarira abenegihugu bose ko bo kwitaba iryo sekeza kuko n'umuti ukinga kandi uvura indwara y'urukushi. Mu bigo by'amashure umuremeshe kiyago abonye bikenewe arakorana n'umudirekteur w'ishuri kugira ahe abana bayikeneye. Abana batarashikana imyaka 5 abakenyezi bibungenze canke bonsa ntibarabwa n'iryo sekeza. Muganga Bucumi aributsa ibimenyetso nyamukuru by'iyo ndwara y'urukushi. Ikimenyetso nyamukuru c'indwara y'urukushi nkuko mwavyumvise ni kwiyagaza cyane ku mubiri, cyane cyane hantu hari amagufa manini ku bitugu, aha mu kiyunguyungu no ku maguru. Ariko ntituvuze yuko umuntu wese yagaje aba afise indwara y'urukushi. Ari naco gituma umuntu yobona ko afise ibintu byo kuyagaza bimumaze kw'imisi kandi bimubabaza cyane, akwiye kwitura ahantu hari ibigo by'amagara y'abantu kugira bamusuzume hama bagaca bamuha imiti. Hareze imyaka 15 isekeza ryo kugwanya iyo ndwara ritanguye mu Burundi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko ubu ababoneka ko iyo ndwara ari bake kandi ko igiye kuranduranwa n'imizi burundu. Nta biharuro kanuni twavuga ko bihari, ariko iyo ndwara yaribonekeje mu Burundi kuva mu myaka yaheze. Twibaza yuko turi mu bihembere byo gusa n'abarandurana n'imizi ibijanye n'iyo ndwara. Ni naco gituma twohamagarira abantu ko bobandanya bafata imiti kugira ntihagire usigara inyuma azohave asigara aranduza abandi. Turindiriye ko hazokwitaba abantu barenga gato umiliyoni 1,727 n'amajana 563. Icigwa cakozwe na OMS cerekana ko ibice 99% by'abagwaye indwara y'urukushi bari mu bihugu 31 vya Afrika no Burundi burimwo. OMS rivuga kandi ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 abantu barenga miliyoni 220 bari bagwaye iyo ndwara, ndetse ko abarenga umiliyoni 1 n'igice bari barahumye kubera urukushi. Ico cegeranyo gisigura ko igihugu kimaze imyaka 15 kigwanya iyo ndwara hari amahirwe menshi ko urukushi ruranduranwa n'imizi. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.